Ini kembali akhir rizki, bahkan setelah nikah juga ikut meninggalkan istrinya menjadi pembela Al-Quran. Hari ini kita bela Al-Quran, nanti saat sakaratul maut Al-Quran mendampingi kita. Hari ini kita bela Al-Quran, nanti Al-Quran menjadi cahaya di kubur kita. Hari ini kita bela Al-Quran, nanti di akhirat Al-Quran membela kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anakku sayang, generasi Rabbani, Mas Azikra, Wahid, Isnen, Salas, suaranya Quran. Kami berjuang jihad Azikra, majelis kami tebarkan kedamaian. Azikra, majelis kami dalam ukhuwah persatuan. Semangat. Azikra, majelis kami tebarkan kedamaian. Azikra, majelis kami dalam ukhuwah persatuan. Semua mengakar kuat di hati kami, membangun negeri berharkat tinggi dalam petunjuk Quran dan Sunnah, zikir dan doa senjata kami. Kami berjuang tegak berdiri, berazam hidupkan sunnah, jihad dan dakwah jalan kami, jalan mujahid dan para nabi. Azikra, majelis kami tebarkan kedamaian. Azikra, majelis kami dalam ukhuwah persatuan. Azikra, majelis kami tebarkan kedamaian. Azikra, majelis kami dalam ukhuwah persatuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Generasi Rabbani, generasi Rabbani, generasi Rabbani. Takbir. Jazakumullah anak-anakku sayang, doakan Abi berangkat nak. Bersama rombongan semua berangkat pulang, dilindungi, dijaga oleh Allah. Dan jika dipanggil oleh Allah, Allah wafatkan sebagai syuhadanya. Mohon dibuka lingkaran untuk pernikahan saudara kita Rizki sebentar saja. Yang ada karpet dibuka. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah Bapak. Ya. Bagusnya nggak usah kali ya. Nggak usah ya, biar lebih. Keluarga Rizki silahkan merapat. Iya, Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada petugas pemasang nomor kendaraan, Bapak Morgan dengan tim segera turun, dahulukan tugas menempel nomor kendaraan. Juga pemasangan spanduk kanan kiri dari bus. Semalam spanduk sudah selesai semua. Beberapa ikhwah dari pondok pesantren, para ustadz tolong bantu biar cepat pengerjaannya. Ustadz Janwar dan yang lain, Ustadz Lahmudin ikut turun, ikut dengan Bang Morgan
pasang nomor bis dan spanduk di kanan kiri bodi bus agar waktu lebih cepat. Yang belakang silahkan turun duduk. Lakbannya di Mas Soleh. Lakban tanyakan ke security Bapak Soleh. Lakban pemasangan spanduk tanyakan security Bapak Soleh. Nanti ikhwah begitu selesai akad nikah langsung turun menepi dan berada di dekat busnya masing-masing. Ya, langsung turun menepi. Nanti semua makanan minuman ikat kepala akan dibagikan di dalam bus. Semua mengerti ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksi nikah. Saksi merabu. Sama murid-murid. Muhammad Rifai. Dari dia Mojokerto. Tanggal 3 11 1969. Alamat di mana? Saksi dari Berbuan. Alamat di mana? Alamat Kampung Sawah. Berbuan. T01 T03 Desa Ragajaya. Ragajaya, Kecamatan Bojonggede. Saksi perempuan siapa? Saksi dari Ustadz Sobri. Iya. Saksi dari perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Al-Mukarramun, para kiai, para asatid, para hujaj, bil khusus murabi kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ustaz Arifin Muhammad Arifin Ilham, Abah Raud Bahar, Kiai Mufti Ali, dan semua guru-guru yang lain yang mohon maaf tidak kami sebut satu persatu. Kita doakan guru-guru kita ini panjang umurnya, disehatkan lahir maupun batin, dan Allah senantiasa lindungi guru-guru kita ini sehingga tetap bisa membimbing kita, memberikan pencerahan kepada umat. Kedua, calon pengantin, hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan insyaallah tercurah pula kepada kita selaku umat beliau hingga akhir zaman. Tidak panjang kalam, kita mulai saja prosesi akad nikah antara Rizky Zakia dengan Ananda Vina Taningrum. Bapak sudah almarhum ya, Pak Selamat Suryanto. Ini Abdur Rozik Pansuri, kakak kandung. Mas kawinnya perhiasan emas 7 gram dan alat sholat.
Kata saya itu. Rizky sudah hafal kubulnya? Insya Allah ya. Bahasa Arab. Antum? Bahasa Arab. Coba tes dulu. Tes dulu. Angkat. Langsung angkat. Tes aja dulu. Tes dulu. Maju agak maju. Langsung. Mobil tuh. Langsung. Ulang. قبلة نكاحها وتزويجها في المهر المذكور نقدا. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita saksikan rukun nikah terakhir ijab dan qabul, mari sama kita dengarkan terlebih dahulu khutbatun nikah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam wa hadana ala syari'atin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى آخر الأيام أما بعد فيا أيها الهادرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رزقي زكية بن مهيمن حارس أنكحتك وزوجتك مخطوبتك أختي الصغيرة فينا أرتنينغروم بنتي سلامة سريانتو بمهر سبعة غرام من الذهب وأداوة الصلاة نقدا. قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور نقدا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Rizki barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Enaknya makan lele dengan ikan sepat dan ikan gabus. Enaknya jangan bertele-tele, makin cepat makin bagus. Allahu Akbar. Tangan langsung. Tangan langsung. Alhamdulillah. Ini Rizki sudah jadi pengantin Ustadz. Kelebihannya 2, habis ini langsung ke sana. Alhamdulillah, berkah-berkah. Tatakan. Syarat. Angkat dia dong. Nanti ke kantor surat nikah di saat ya, tidak di kantor ya. Kemudian sama ini sama si itu tolong dibawa ya. Alhamdulillah.